na uria muheshimiwa Duale araririe iguru ria aikari a Kirima. Riu ni mwekaru ya Kirima. Ni ndishe Duale araugire ate. Nirerirwe Duale araugire araririe na Kisomali. Ni ndije Kisomali. Okay. Wewe kundi nkiura Duale araugire. Na ndikwenda kwira uria Duale araugire. No andikiririe mbigura Duale kirathia araugire. Tondu we are in the wake of AI. Yes. Munu no kwikirwa ndeto anaita anaigwika. Na kiwe unta ko wakora no icheke kwali Kisomali umbere ora Duale ari. Ni ndiche Kisomali kwali na ndiche ano ndwakale Kisomali ngemenya. Okay. Nyine nkiuga atire mbere ya NCIC embetete. Yambete Rigathi wa Gachagua. Ona yo kugo uri Duale araugire. Yes. Yambete Rigathi wa Gachagua. Athi mekarende aurwe curi ya nyomu marekani ugo nani mbetwe ndiye mbekarende burwe curi cio ndiye makwenda kumburia ni tayari uchokie curi tondu undu wothe ne ari ni ndiri undu katibeto article 11 of our constitution talks about culture of the people. Okay. Na fururi wa Kenya we have diversity of culture. Wewe ndiri niko ne avuga atiri thini wa Kirima twina andu ngurani Kirima tege yake ku peke yake kwina Meru tege ku kwina Tharaka tege ku kwina Mbere tege ku kwina Embu tege ku na thini wa Kirima kwina Giku na Mugiku te Mumeru Mugiku te Muchuka ununi agekuga. There's nothing wrong by saying that. There's nothing wrong kuga atiri mu Kalenjini temu Njaruo, Njaruo temu Somali, Somali temu Ngiriama.